Yes, twongeye tubasuhuze inshuti bakunzi ba Taratibu TV by'umwihariko mwe mukunda Taratibu update mwa muri kumwe nanjye Nepo Museni Bonima. Reka turebe byinshi bigezweho muri aka kanya rero by'umwihariko duhere muri shampiyona y'isi y'amagare kubera hano mu Rwanda. Uko byifashe ubu ngubu rero imikino yakinwaga uyu munsi ikaba ishyizweho akadomo, bakaba basigaje kureba uwo munsi w'ejo. Kuri uyu munsi bigenze bite? Umutaliyani Fini Lorenzo w'imyaka 18 yegukanye umudari wa zahabu nyuma yo gutsinda isiganwa ry'abahungu batarengeje imyaka 23 muri shampiyona y'isi y'amagare iri kubera i Kigali, aho yakoresheje amasaha 3 iminota 57 n'amasegonda 27 ku ntera y'ibirometero 164 n'ibice bitandatu. Umudari wa feza w'umwanya wa kabiri wegukanywe na Hiba Jen wo mu Busuwisi asizwe amasegonda 31. Umudari w'umuringa uhabwa umukinyi wa gatatu wegukanywe n'umunya Autriche Charlotte Marco wasizwe umunota n'amasegonda 13. Ikindi wamenya rero kuri Fini Lorenzo wegukanye umudari wa zahabu kuri uyu mukino w'uyu munsi, niwe wari watwaye umudari n'ubundi wa zahabu mu isiganwa ry'abatarengeje imyaka 19 rya shampiyona y'isi y'amagare yari yabereye i Zurich mu mwaka wa 2024. Hanyuma reka tubabwire ko mu banyarwanda bane bakinnye isiganwa ry'abahungu batarengeje imyaka 23, niyo nkuru Samuel niwe wenyine wasoje aho yabaye uwa 50 mu bakinnyi 56 basoje, yasizwe iminota 16 n'amasegonda 4. Ni ku nshuro ya kane niyo nkuru yakinaga shampiyona ariko ntiyari yarigeze asoza isiganwa ryayo kuva muri 2021 ubwo yakinaga mu batarengeje imyaka 19. Abandi bakinnyi b'u Rwanda bakinnye kuri uyu wa gatanu ariko ntibasoze ni Ruhumuriza Aime, ufite inema Shadrack ndetse n'uwitwa Tuyizere Etienne. Hanyuma rero ubwo gahunda uko iteye, shampiyona y'isi y'amagare ya 2025 izakomeza ku munsi w'ejo kuwa gatandatu, aho ku munsi w'ejo tariki ya 27 Nzeri umwaka wa 2025 uzaba ari umunsi wa karindwi wa shampiyona y'isi y'amagare ya 2025 ndetse niwo ubanziriza uwa nyuma. Guhera mu gitondo saa 2:20 hazaba isiganwa ryo mu muhanda ry'abakobwa batengeje imyaka 19 bazakora intera y'ibirometero 74 kugeza ku isaha y'isa 4:40. U Rwanda ruzahagararirwa n'Amasengesho Yvonne ari kumwe na Uwiringiyimana Liliane, naho guhera ku isaha y'isa 6:05 hazaba isiganwa ry'abagore bazakora intera y'ibirometero 164 n'ibice bitandatu kugeza ku isaha y'isa 10:45. U Rwanda ruzahagararirwa na Ingabire Diane, Irakoze Neza Violette, Nirere Soverina ndetse n'uwitwa Nzayisenga Valentine. Tubakunze rero mu nkunde twerekeze muri football turebe uko byifashe. Murabizi ko ikipe ya Rayon Sport iri hariya muri Tanzania, dore ko izakina umukino wayo ku munsi w'ejo ikina n'ikipe ya Singida Black Stars. Ni mu mukino wo kwishyura mu ijonjora ry'ibanze rya CAF Confederation Cup. Ubwo rero uko byifashe hariya muri Tanzania, umwuka uriyo nuko umutozo wa Rayon Sport n'umwe mu bakinnyi b'ikipe bari kubarizwa i Dar es Salaam muri Tanzania basezeranyije abakunzi bayo ndetse n'abanyarwanda muri rusange itsinzi ku mukino wo kwishyura uzayihuza na Singida Black Stars, aho ikipe yayitsindiye iwabo hano i Kigali yayitsinze igitego kimwe ku busa. Rero Rayon Sport irasabwa kugenda ikakishyura ndetse igashyiraho n'ikitsinzi ikaba yatsinda ikipe ya Singida Black Stars ikayikura mu nzira. Hanyuma kandi twerekeze ku mugabane w'i Burayi tudatinze, tubabwire ko ku mugabane w'i Burayi hari byinshi biri kugenda bivugwa bigiye bitandukanye. Reka wenda duhere ku witwa Rafinha muri Barcelona. Uyu mukinnyi rero akaba azamara ibyumweru 3 hanze kubera imvune yagiriye mu mukino w'ejo. Ubwo rero akaba atazakina umukino ikipe ya Barcelona izakinamo n'ikipe ya Paris Saint-Germain. Mu ikipe ya Barcelona kandi witwa John Garcia nawe rero akaba agiye kumara hanze igihe kingana n'ibyumweru 4 cyangwa 6 kubera imvune. Barca rero umunyezamu wabo John Garcia nawe akaba atazakina umukino wa Paris Saint-Germain. Barcelona wumva ko ari ibibazo bikomeye cyane. Hanyuma ibindi kandi biri hara ku mugabane w'Uburayi, witwa Ruben Amorim avuga ko Nasir Mazraoui nawe azaba hanze cyangwa agiye kumara igihe hanze kugeza ubwo imikino y'ibihugu izabijemo. Ruben Amorim yavuze ko witwa Amadi Diallo nawe batari kumwe kubera ko yabuze umwe mu muryango wiwe, akaba ari kuvuga ko bari guha ubufasha bwose uyu musore witwa Amadi kugira ngo arebe uburyo yasubira mu rugo cyangwa se mu muryango we kugira ngo agende ayite ku muryango we. Ubwo rero nibyo byari bigezweho muri Taratibu update. Reka tubashimire cyane, dukomeze kugenda tubana neza no mu zindi gahunda zitandukanye. Mwari kumwe nanjye Nepo Museni Bonima, mukomeze kugira umugoroba mwiza.